Tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2026 ni tariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro w'ipatante w'umwaka wa 2026. Umusoro w'ipatante wa 2026 urareba abantu bose bakora ibikorwa bibyara inyungu. Ipatanti yishyurwa hashingiwe ku gicuruzo cy'usora cy'umwaka ushize cyangwa se agace akoreramo. Usora kandi ashobora guhitamo kwishyura ipatanti y'umwaka wose cyangwa agahitamo uburyo bwo kwishyura mu bihembwe. Muri iki kiganiro turasobanukirwa birambuye abarebwa no kwishyura umusoro w'ipatanti, igihe ntarengwa cyo kwishyura n'ingaruka ziri mu kutamenyekanisha no kwishyura hakiri kare. Turareba kandi n'inyungu zihari ku bakora imenyekanisha hakiri kare. Itegeko nimero 048/2023 ryo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 2023 rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage, riteganya ko umusoro w'ipatanti ubarwa hashingiye ku gicuruzo cy'umwaka w'ubucuruzi usora yagize mu mwaka ubanziriza uwasorera. Uyu musoro w'ipatante ureba abantu bose bakora ibikorwa bibyara inyungu mu gihugu, ntabwo ureba abashya gusa. Icyakora itegeko riteganya ko hari abasonerwa ariko hakaba n'abandi badasonerwa bitewe n'imiterere y'ubucuruzi bwabo. Umuntu wese urebwa n'umusoro w'ipatante ni umuntu utangiye ibikorwa by'ubucuruzi cyangwa se imirimo ibyara inyungu mu gihugu cyangwa se muri buri karere akoreramo. Ariko ntabwo rero abantu bashyashya gusa, n'abari basanzwe bishyura umusoro w'ipatante banawishyuye n'umwaka ushize, nabo uwo musoro urabareba. Abandi ba gatatu bireba ni abantu bari bafite ubusonerwe bw'imyaka 2 ikaba yararangiye. Uhereye igihe batangiriye imirimo ibyara inyungu y'imyaka 2 irangiye, basabwa nabo kwishyura umusoro w'ipatante. Navuga mu bijyo byiciro bitatu: abari basanzwe, abatangira, abari basanzwe ndetse n'abari bafite ubusonerwe bw'imyaka 2 iyo irangiye. Ubundi wenda mpereye ku basonewe umusoro w'ipatante, n'abantu batangiye imirimo ibyara inyungu bari mu cyiciro cy'abasora bato n'abaciriritse cyangwa se bari hagati y'abanini n'abatoya. Abo ngabo iyo batangiye imirimo ibyara inyungu, itegeko ribasonera umusoro w'ipatante mu gihe cy'imyaka 2 uhereye igihe batangiriye imirimo ibyara inyungu. Ni ukuvuga nk'urugero, abatangiye imirimo yose muri uyu mwaka abazatangira mu mwaka wa 2026 baza basona imyaka 2, abatangiye mu mwaka ushize basonewe nabo baracyari mu busonerwe, ndetse n'abatangiye muri 2024 mu mezi yo hagati nabo barasonewe. Ni ukuvuga ngo bari imyaka 2 uhereye igihe watangiriye iyo mirimo ibyara inyungu niho ubusonerwe burangirira. Iyo imyaka 2 irangiye, umuntu wese urebwa n'umusoro w'ipatante agomba kwihutira kumenyekanisha no kwishyura umusoro w'ipatante, kuko itegeko riba bimusaba gutangira kwishyura. Akenshi rero tuboherereza ubutumwa bugufi tubabwira yuko igihe cyabo cy'ubusonerwe cyarangiye, ko basaba gutangira kwishyura umusoro w'ipatante. Mu kumenyekanisha rero, iyo bibaye hagati mu mwaka, icyo gihe yishyura amezi asigaye kugira ngo umwaka urangire. Tuzi neza ko umwaka w'imisoro w'ipatante ari amezi 12 kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa 12. Itegeko ryorohereje abatanga umusoro w'ipatante kuko bihitiramo uburyo bwo kwishyura buborohereza, aho bahabwa kwishyura mu mwaka cyangwa se mu bihembwe. Uyu musoro w'ipatante bawishyura hashingiwe ku gicuruzo cy'umwaka ushize, abandi bakawishyura hagendewe ku duce bakoreramo. Abantu bose basanzwe bishyura umusoro w'ipatante hashingiwe ku gicuruzo cyabo, ni ukuvuga abantu bose banditse ku musoro ku nyungu bishyura umusoro ku nyungu. Ni ukuvuga bafite igicuruzo rusange kuva kuri miliyoni 2 ku mwaka kuzamura kugeza kuri miliyoni nyinshi hasi kuri za miliyari. Abo ngabo nibo basabwa kwishyura umusoro w'ipatante hagendeye ku gicuruzo bagize umwaka warangiye. Hanyuma abatanditse ku musoro ku nyungu bo bishyura bishingiye aho ubucuruzi bwabo babukorera cyangwa se imirimo ibyara inyungu aho bayikorera. Hari abakorera mu mujyi wa Kigali cyangwa se hafatwa nk'imijyi, haba mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu cyaro. Aho ngaho bishyura 60,000 ku mwaka. Ariko abakorera hafatwa nk'icyaro, haba mu mujyi wa Kigali cyangwa se no hanze ya Kigali, bishyura 30,000 ku mwaka. Baba bagiye mu gihembwe bakishyura 15, cyangwa se baba bagiye mu gihembwe kwishyura 60 bakishyura 15 buri gihembwe. Nkuko nari mbisobanuye, umusoro w'ipatante
urebana n'umwaka wose, ni ukuvuga amezi 12 kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa 12. Iyo rero umuntu atangiye hagati mu mwaka, itegeko rimwemerera yuko agomba kwishyura amezi asigaye kugira ngo umwaka urangire. Iyo usora ahagaritse ubucuruzi bwe cyangwa se imirimo ibyara inyungu hagati mu mwaka, abimenyesha ikigo cy'imisoro n'amahoro yuko yahagaritse imirimo ye. Ikigo cy'imisoro n'amahoro kikabisuzuma, hanyuma kikamuhagarikira muri system, ntiyongere gukomeza kubarwaho cyangwa se gukurikiranwaho umusoro w'ipatante. Ariko ikindi cyiza kirimo, iyo yishyuye umwaka wose, itegeko riteganya yuko ikigo cy'imisoro n'amahoro kimusubiza amezi asigaye kugira ngo umwaka urangire. Ipatanti nk'umwe mu misoro yeguriwe inzego z'ibanze, izi nzego zikorana cyane n'ikigo cy'imisoro n'amahoro mu bikorwa by'ubukangurambaga bwo gushishikariza abasora kwitabira kumenyekanisha hakiri kare, birinda icyo ari cyo cyose cyatuma batabikora ku gihe. Uturere n'umujyi wa Kigali bakoresha inteko z'abaturage mu bukangurambaga bwo kubereka ingaruka zo kutishyurira imisoro ku gihe, by'umwihariko nk'iyi patante igomba kwishyurwa bitarenze tariki ya 31 z'uku kwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2026. Bimwe mu byo dukora kugira ngo tubashe kwibutsa abasora ko igihe cyo gusora kiba cyageze, haba iki gihe cyo gutanga ipatanti y'umwaka w'2026 ndetse no gutanga umusoro ku nyungu z'ubukode bwabonetse mu mwaka w'2025, no gutanga ibiganiro nk'ibi ngibi, ibiganiro byibutsa abasora ko bagomba kubikora. Tukabitanga mu buryo butandukanye, haba ku bitangazamakuru bitandukanye, haba kuri social media zacu zitandukanye, ndetse no mu nama zitandukanye. Tugira inama n'abaturage bacu mu nteko z'abaturage. Izi nteko z'abaturage ziba zirimo abangaba basora, kandi nanone tukagenda tuzikorana n'abantu mu bice bitandukanye barimo, cyane cyane tubasanga aho bakorera, nk'iyo tugannye ku bacuruzi. Dusaba rero abaturage b'umujyi wa Kigali ko rwose bagomba kwitabira gukomeza gutanga iyi misoro itandukanye basabwa, kuko iyo mutangiye gusorera rimwe ku munsi wa nyuma, murabizi haza ibyo bibazo byo kuvuga ngo turi kubihuriramo systeme ntizikore, nyamara basoze mbere biba byaragenze neza. Ni byiza rero gutangira gusora nonaha, ugasora udategereje umunsi wa nyuma, hanyuma hagira n'akabazo kabonekamo ukabona uko uhamagara, yaba nimero ya Rwanda Revenue, yaba iyacu y'umujyi wa Kigali, nimero zitishyurwa ushobora kuba wahamagara kugira ngo bagufashe ikibazo cyabonetsemo gikemuke, utagombye guhura n'aya mande y'ubukererwe. Ibuka rero ko hari amande y'ubukererwe, wikwiteza amande y'ubukererwe, usora mwiza, usorere ku gihe, usore ibyo ukwiriye gusora utigeretseho n'amande. Biragusaba rero gusora nonaha, biragusaba gusora hakiri kare udategereje umunsi wa nyuma. Kubera ingaruka zihari, imirongo myinshi iboneka ku munota wa nyuma ku biro by'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Ikigo cy'imisoro n'amahoro gisaba abasora bose barebwa n'uyu musoro w'ipatante kumenyekanisha kandi bakishyura bitarenze tariki ya 31 z'uku kwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2026. Abasora bose barebwa no kwishyura umusoro w'ipatante wa 2026, waba wahisemo kwishyura mu buryo bw'umwaka, wishyura umwaka wose, cyangwa se wahisemo kwishyura mu buryo bw'igihembwe, nuko itariki ntarengwa ari 31 z'uku kwezi kwa mbere 2026 kugira ngo tumenyekanishe tunishyure umusoro w'umwaka 2026. Rero uko nari mbivuze, turashishikariza bose abo bireba kugira ngo ihutire kumenyekanisha banishyure. Ushaka kumenyekanisha uyu munsi ukanishyura nyuma, byo nta kibazo, ariko twe kurindira umunsi wa nyuma, kuko iyo tuje ku munota wa nyuma twese usanga haboneka imbogamizi zitandukanye, haba mu buryo bwa systeme dukoresha, haba mu buryo bwo kubona ubufasha. Iyo muziye rimwe no kubona ubufasha biragora. Rero nashishikariza abantu bose barebwa n'umusoro w'ipatante, yaba abishyura ku mwaka cyangwa abishyura ku gihembwe, kwihutira kumenyekanisha no kwishyura bitarenze tariki 31 z'uku kwezi kwa mbere 2026. Dusoza, reka nibutse barebwa no kwishyura umusoro w'ipatante w'uyu mwaka ku itariki ntarengwa ari 31 z'uku kwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2026. Murasabwa rero kumenyekanisha hakiri kare kugira ngo itariki izajye kugera mwaramaze no kwishyura, mu rwego rwo kwirinda ko mushobora kugwa mu bihano n'amande y'ubukererwe. Abakeneye ibindi bisobanuro mushobora kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro, cyangwa mukaduhamagara kuri telefoni itishyurwa ariyo 3004.